Mangabe bonga subscribe icindezele button usubscribe. Umqeqeshi we-Orlando Pirates uJoseph Zinbawa uthi kubadlali bonke laba basha abasayinwe ilona iqembu le-Orlando Pirates uthi yena ke ngesingaye umdlali ambona ukuthi 100% fit ukuthi angadlala u90 minutes uThulani Hlatshwayo oye wasayinwa evela lapha eqenjini layo ke iTTM. Kanti ke abanye abadlali namhlanje ke abafakile kwi-starting lineup sakhe uyena ke uThulani Hlatshwayo, Dion Hotto, Dzukamanja kanye naye ke uJooste. Iqembu lo-Orlando Pirates lashawa iHighlands Park ngonyaka odlule kubona ke umncintiswano lona ke we-MTN 8 ngo-1-0. Njengoba namhlanje i-Orlando Pirates ke izodlala neCape Town City emidlalweni wabo wokugcina kulana ke iqembu leCape Town City lahlula khona ke iqembu le-Orlando Pirates.